Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawamin Allah. Kita mulai dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad Rasul akhir zaman, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaanmu ya Allah. Allah. Kemana lagi kita? Inggris. Ya Allah, have pleasure with your blessing and your salvation through the Prophet Muhammad who we all adore. May he always be under your serenity. May he forever be under your loving care. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Lanjut. Kita terbang ke Beijing, Cina. Ya Allah, hanya wong menjenai kedeye kalau semua Muhammad ya seaikan auhan judai jenazah Allah dekat yang waman hau hancur Allah. Kita balik ke Indonesia, Sunda. Ya Allah, lungsurkan rahmat sinar selamat kagum Nabi junjungan kuning Muhammad salawatna ayadina kaunu jalan salawatna Di samping Sunda, Jawa. Oke, Jawa ya. Ya Allah, paringono rahmat lan keselamatan kanggo Nabi junjungan kula Muhammad salam terkini di dalam kebahagiaan salawat Kita balik ke Sumatera Barat, Padang, Minangkabau. Ya Allah, curahkan rahmat juga keselamatan tahun tua Nabi piturui kami Muhammad sampai janji di dalam kebahagiaan salamonyo dalam kasih sayang Allah. Allah. Boleh obedient
Balik video, balik kampung kau. Kumpul jauh nak bang dia. Ya Allah Nabi kerahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad Rasul akhir zaman yang berrahmat bersigong alam contoh tauladan keinsafan manusia Allah. Tapi